Javna ustanova Muzeja i galerije Nikšić i drugom dokumentovanom izložbom Tragovi u vremenu dočarala je sjećanje na brojne programe realizovane u periodu 2006-2021. Postavka obuhvata 50 kataloga i 36 plakata različitih formata koji referišu misiju kulture, umjetničkim praksama i autorima, umjetnicima različitih poetika koji su izlagali u galerijama Nikola I i Ilija Šabajić. O značaju kataloga i plakata govorio je Milosav Milatović, kustos toj ustanovi, koji je i otvorio izložbu. Dobri plakati i katalozi sami predstavljaju izraz kreativnosti, odnosno dijela primijenjene umjetnosti. Izložbeni katalozi mogu biti različitih formata, sadržaja i broja stranica. Oni predstavljaju svojevrstan dokument o pojedinačnim izložbama priređenim u određenom prostoru i vremenu. U njima se nalaze podaci o autorima izložbe kao i fotografije izloženih, a nekad i drugih relevantnih dijela umjetnika. Osim toga, uključuju i od strane stručnih osoba sastavljene tekstove koji sadrže opis, objašnjenje, često i vrednovanje predstavljenih eksponata. U periodu 2006-2021. u galerijskim prostorima javne ustanove Muzeja i galerije Nikšić izlagali su brojni crnogorski, regionalni i strani umjetnici. Plakati kao štampana sredstva vizualne komunikacije sastoje se najčešće iz dva segmenta, likovnog i tekstualnog. Kod izloženih plakata vidna je razlika u tretmanu ova dva aspekta. Na onima koji se odnose na književne večeri dominira tekstualna informacija, dok oni koji pozivaju na umjetničke izložbe pažnju posmatrača privlače svojom likovnošću. Izložbu Tragovi u vremenu na inicijativu Miroslava Rajčevića, administratora u toj ustanovi, osmislili su slikari kustosi. Dokumentovani materijal u foajeu Nikšićkog pozorišta biće izložen do kraja novembra.